program nakadara uri aha TV West Nehinda Elias Ritugusa ninye mushuganisa wawe kwabo kwa mushanju ebiro bina umwaka ni 2026 tukutangira aho kuturebera hona kandi nawe ntukusima okutereza akire kawe ogumana okuratirizana no kureba program zitu nyamurungi aha TV West yonka Nehinda twereza kurga kashozi boma aho mu rembo rwambara embera yobwire ninunji taruho mushana ko gutwire kweri igenda tubenturebe myanye tarige mwene mwensi ya tandikire karangatana tukumanya ebi okubirije kuba nibihinduka konka ntukutangira kandi weekend tuija kutera tocho mpango mnonga turebire ehuru iyo kurwanisa corruption okwetorora ihanga amana bwenjire kuba minji ntwebuza tugire ngo hateji aba turning point iyo kumaraho bushomankuzi omwihanga recently omusandeji turebire bakwata ba staff ba parliament abarukwika omure batano kandi aba barumunangwana n'utwire nakura ebyamahurire kuri Sobore babateka hemishango eyo kwigabira kandi bakagaruka bakaryangatana sente zo kurenga muri billion 31 sente zo izakureza genderiro bundi okusya obuhereza ombantu nangwa okuya president arahiraniro omukwa katanawo akagera nti omutisanjeje no more sleep no corruption kajamuna ija kubimara kucumwe menu twebuza tugire ngo kiyagambire hatice yongere kushikira tukareba ebikunzi bingi abamene babakwata konkana nabandi mbajyango makata baciraramo urukumango akabuzabuza ninga shakaryanga sente ya government amasoma abashaha bakagahindura abandi tubacirumu buryo mari yabo nkenge tukumanya no bakumukwata ryari konkana nibo innocent no shanga warira rusente urwabire ryo mahanda mubi niwe shana no kora statement mu studios nkaburijo twine panelists abo twire nabaha honorable Vincent Antebekine okorga NRM secretariat no headinga communications omuchanga echa Western region akandi nenzarwa yakashari ainesteka teko chango ino rugambo ruberwara bamungorore shafa yaba RDC naija kuba nayihangurira intebe y'amani twine honorable muri nabanguzira kuza bategereza ubwami arabakuze ejo tinshumanya twine honorable Bright Muhumuza abuno wekibine cha NUP akandi n'umuntu utaraterire karuru wabayisimbera habwamba City House of Division akana wetu twire nawomo enkunzi y'ibyo butegeki kandi business tycoon mukama wa sento mu rembo rwambara hamwe na onari bosa samukanda kuna mazaro no kuzinyo maraka beka tubatangere arasize ninja standakane niwe otoramusiho oramuse n'abakutureba we bari umwami Ritugusa kutwakira mu kashesha ka Dr. Umugisha go kwija tukaganiraho n'abaturage ndebekine kada wainaremu nakwakira mu program eje Honorable Bright owanup niwe nakwakira se umugiga we tawuneje ayo nabishoboye kandi tutadusana waya tugaza no turabe taruko bimanya mutayitisa zarone zo kunyita zarone zo kunyita zinyo maraka abafika n'abashero waje muri zo konka twabakira fero panelists Umwami Ritugusa na ahabwa TV West we bari kugumano no muri leta abantu aha kugamberu kufa omwihanga ryabo kandi bakamanya nico kugenda mu misho agukuba especially twenka inaremu turiho kugambira abantu bitukorira abantu kandi bituciriyo tukorera abantu mwene ntubashaba ngo mutege amisho muturebe na nabo takutureba mutege amatu turebe kutwahanura hashonka yo mwizobera imbende zo kurukiza je kuroki we bari mnonga honorable Bright we bari mnonga owekitinisa Ritugusa abaferirwe banywani banje ngo owekitinisa cha Madidi Vincent umuntu wa Rwampara ngo aferirwe mutabana
sore nishashaniwe na nabandi abindi kumanya nabintara kumanya abine mbaga nimwe nimbatangirira kandi mbashabira mu birabe muji munywano wanje ukitini sarutu gusa ninyenda nkwisa amahurire gatabonire ngo muri mbarara umumu abantu bacwamba nibakirira mizi n'amahurire mabi Chamba hanyaka umusite chwamba wanoza rwampara chwamba ni parish ni wode umuri mbarara storm kandi ukwemera kana hari kutura mwana turaza kitaka to kuna handi kongana bwini side yejo mwena abantu bo kuntu baramizi abantu baci bayani bakirira amashanyarazi abantu bakarugangama engudo entindo nibazura TV aza bantu babarukundeba ebyo nebinte biryo mutawuni bicweke biryo mutawuni mbara hato muntu kuja kutayira kwa kabuyanda muntu wanya cenyi muri rukungira ikirimbe akija akashango tini bashanyarazi utunyoni nturo mutawuni akashango tini rutindo utunyoni nturo mutawuni mazima ba members ba parliament bambarara mwetero mutshuba muzo mu parliament muzura mishu kanoza bikongozo umurya cyenyo kashangane bakuru rutindo rwa billion igana bone babazireka ukazuka shangane bakore ngudo ukaza isinjiro kura hansi za sigendo ko hansi ukashangane bakore intindo zanya muyanje intindo zamani rero ngusite tujyaho twine intindo twine ba members ba parliament bari yaho nabone baje ba MPs umudeso program itaka rya kamukuzi hariya itaka rya kamukuzi abantu baritire muhungu ngawura ngporota abantu ekemwe ngwaba babiri bagiguza miliyoni 3 abajumbuye bimeze nganya ni wabajwekere izo yoroba maymu ni wabajwekere eka miliyoni 3 eka yakamukuzi eshibe ko tumu 2 billion konga ngo bagiguza miliyoni 3 kandi yo mu rukiko wakacikwa ka park aka district ukashanga n'amazu eka emwe yitaka miliyoni 3 na mukaga mwenu cikire namaze na cikire kintu abo kabe ryo mu kaciko ka park kandi kayeberi eka ya hari ryo mu 2 billion 2 billion konga roza kura abashija ngo akagura zanda bakambina kandi bambajirizi abashija amanya no rizinga hati for example there is aro argument bakugira ngo nibenda kutahirwaro ryo mutima twa nyowe ndwire nerve damage nerve zone kaida wita kiriyo rikakomesana na kawo wambara bamuhindira kaje bamukomire hati bamuhindira ngo amutwara rubirizi hati washonga barubirizi bone bakendo mushuba so hati nyondwire nerve damage zone ngire na irobi kora gusa akabagira ngo specialist ni yari rero irwaro ryo mutima twayibuka ryombeka hati na wartarubaya nitukushangaya rubaya irwaro ryo mutima na warta chikagata boda ntija so to kwada kunjira ngo irwaro ryo mutima ngo abaro konsani yitaka rya kamukuzaka hakagongako ko kutahirwaro ryo mutima ngo cyaretera wahitaka warigaba urukwe kwaso umutima shibwe kwa kugombekeye harwe abantu bakuzokura guzo umutima kwa kuritire kiruhura abantu bakuzobakara guzo umutima so in other words abantu abaryo mu imvura abari involved abakiyayo nabandi kutera amataka mahungu mukagiba umuringo gutakwetegerezwa abebembezi hati muhebuze iwokoro ryo mwebembezi washanga hitaka wardaga kuridiringira ngo baratware ababere baruho kugira ngo bakiba nkiwe ukashangira hoti zakubeyongera we bare munonga yo kuyanzura nenga ya speech umukazi wo gaberire ibirugo so ubdoga za program now ndakubarete na musekurugo mwena ari musecretariat most especially in family abo kuba niyo ekwasibwo mu manzi bwo kutwara imyaka 5 misho government age kandi most especially in the tenda musekurugo honorable Richard Todongo aho kuba we omwe abandize kushuga ashuga ni sekitebe kitu cha NRM okrango NRM yagira victory ya 71%. Iya beherere nyuma somwe nabantu abo tukabura kubasima kandi no mu singa yo kutureba hati no umure mukuru wa TV West abantu bakubura kusimwa ahabwa contribution yabo ibakwa bakorera ikibira. Ndoka za program
ekindi nyenda kushasha of course na n'abantu abafiriwe kamwana wanje mu joro cya madidi kuferwa mutabano muto reality n'ikintu kibi munonga abwa development y'ihanga pato afirwa ruya rumuntu muhango misho nango na munywano wanje kankore umurintu uransikaho inyuma harigire kuferwa mutabani naco kikaba kitabonira abana batokorana bamamba mbafamba tusigaho kandi ubundi government yitu itkuba tuyentuye musya ntubantu yendo misho abana baje bagiramo mugasho gw'amani aba of course abatungire birungi ndishemerwa nabo okuba bikuba biruheje n'intekateka rahanga nke biboro kwe kutugambira konka n'ibirungi nabo ndishemerwa nabo okuba ko kubashemerirwe nango ruhango muhisa n'ikitini so hisa n'ikitini sihangari yabo omutogasha program nashemerwa abwa topic yerizo tonto gamba corruption tukugamba of course na rule of law he kwiziromo tukareba ngo insi yitu hato kuba government yenare muri kwiza ekize inentekateka yamane rukwenda kutegura ihangere kwe kashanga binji bishobiri as we talk now bimwe binje government yabizire gukora almost yinke yabo kozire munonga 3% ya higuru konka kachaka sigire makariyo kateganisi hanga ni corruption hazana yo butugitire hensera twujya ngo no muhekeresherekere hiru ihanga rya ntuza kurwana nayo ntugitereza ndi nabanyoro banje ba bright aba no kushanga of course bejoining ngo muyenare mu gwibi hakanisa mbabe tacuru because tuza kuyo corruption tweza kuguyanagamba abantu bagatunga ntindo ahita government atakikize muhande karabaho amiza gashime kubana gazaga kazayo sumwa to position netini cyo kwakaraza they have to join party ruling party so atito shituriyan tukora ntwenda tukore cleansing of the system kugira ngo buce busigire tubukore abanyarwanda benjoyingeje system yabo ya governance nabone njyana byo bakurwanira kandi birungi kuko wagamba byagaruko hamusaje bashtarukonka nanyenda gutandike na RCC abo kuba office ya rumo ne mu office zo kujinanizibwa okureba ngo uburubwenguzi bwahwaho kandi no mumba ku monitoringa bur project yona ya government. By the way RCC wareba incase project sebe birumumba ko rwo mutawuni wareba aha abantu bakutambura ubuntu bwatirwaho real ninjango bukabutineka kwate na standard yetown nkambara wano raba kuno burebo ibakweta muri walkways nuko kubantu rabaho wana shino hotel nsubaha njakarewe hari yakoma karya higuruka kucumita batenewe izo projects zo kurwo mtown kandi RCC za kujinanizwa kuko katurebere na parliament ba staff abakoza butwese gabutwabanda mangu baryo kwa higura abamani nabo batancire ko batombe home nangwana nabandi bari akutina kuhango munonga tugere ngo imenka government hate cyumutwire muraganisa mwakorga ho mucicirize cyo kumaraho bushoma kuzo mu ihanga iyo bari mu Amerika gusa mana panelists bagenzi banje hate mwino ryo mu answer abo kuba mu speech ya president Museveni eitwa kweta inauguration speech and state of the nation address akemphasizing ngo kurwana corruption kandi hakigambire abaturikize abagenzi banje bari yaha rimwe abo kutureba cyatandikiyeho gukora because abantu babe batwira mu muzano ningera bari bataka bari bajya ngo maybe president ejo yakigamba nkija kurabo konka kurigere byakozerwe kurugas agambe kintu echo ninjya nurebe ibintu bigenda bimisha tukatandikira aha arhaha bright arhaho obumbire muri radio west nka mu radio west mbere ngani mbahurira mukugamba ha kintu cyakamukuze abantu abinabe nintekateka ngo bija kutujumirira tukataka cyetegereze exactly this is a true story yes abantu abinabe nintekateka ngo bija kutujumirira nareba kandi nabashanga ngabo kucyagera because hati president Museveni kwako bari yo narwana sa corruption hati itwabamwe kunuya kandi hati mwayenda kujinegeza mwayito bujurizi nitiba kitari kintu kirungi because hati kuba kugira bakwata nkando ukaba mukwata kasha to umwe mwenda government ekoreta so ekintu cyamukuze cyo kubanza cyabyona ekintu cyakamukuze kikabe kintu kibi munonga weza haza kuza hirwariro ry'umutuma weza haza kuza hoji kikabe kintu kibi munonga think hamya
nguna procedures zona zikaba forward aha bukuba tokubasa kukwata eka yakamukuzi okajiguza sente za hansi munonga then yo okagira ngo kano zitwara ngoze kombeka district headquarters. Government ya President Museveni eyine budget yo kombeka administrative blocks. Yes. Wachire wamwe murutugusa konga hati wabantu kunu yakuba kora bakora hati babigicerera government kandi kikuba kigwerire kimwe munonga in fact ekintu cyo kikanyizya ngacura ati radio nagira nti really oriyo nogira ngo norundane sente zaha oguze eka miliyoni 30 yakamukuzi ozirundane ozitware ngoze kuzombekeza ikizimbe kandi obwe sente zo kombeka ikizimbe ziri mu budget wachireba so echo really ena mu tukine mu mukono ebyo bakabikora babyikora itunga government tukine mu mukono wachiro mu amero tugusa aha buko bantu kurebera na reporting abo kuba no bamuhire bakabona bamuhire bond definitely no bagira bata natiko ku reporting so no ba bintu bagira ngo commission eka za outside its mandate nyoni ntekateka bari mu mwaramwa go kurwanisa corruption go President Museveni yakigambe Namazo. na hatekwa kuba babire tipped tinduka kimanya batekwa kuba babire tipped ngwaha hariho enshonga so mujirwanisa enari mu yatandika speech ya President Museveni ma yatandika gukora abo kubutagira ngo bikomera aha because bwana RCC president atwire na gamba ebisanja kurigenyuma ekisanja kindi nangwa most of the time yaine address ngo kwakuzagambe kireki nagamba hakuryenguzi yes ko kana ni mwabajwecerwa be ubunde bintu mugurere mu byimamisho tuka byemere misho kandi hati katwatandika manya twatandika kawo ari yabonde abakachika ababikozere bona bari yabunkenke abuko bantu teko kumanya IDG already iri in action ntutegwa kumanya aha bwenki itakerio mwaruguruza miliyoni 36 itakari ya biliyoni mwene cwekana no kweyongera kunga ntumanya ngo government iriyo nekora investigation wano gamba ha cha projects zo mutawono real city iriyo nekora aha bukuba wano gamba aha bukubiza za hometown hati normal kuba kubana bakora ikintu cyone cya government cyona nkiba kine plan na hariho BOQs na hariho designers so aka woku we karabe karkati njimanyisa ngo niyo design yabegize leta yabireho konka with time ejo woku we naija kuhangwa abuko bari yari bright no borabe no blaming somehow konka nyenda kubagambira ngo stage ekozire kandi bariyo no bakora abuko batarona plan yo kutamakinga ubuguto bwona okuteka culverts omuhanda bwona enguto ezirumaramu konka zitarumu culverts abuko bekintu tuzire nturwanisa munonga nokoro ruguto hati rwa miliyoni 100 hataka hwire kwezi amizi garaba hariya igashimye kubana garaba gahita hataru just because taru culvert eto turiyo tukirwanisa za kimwe ka office ya resident city commissioner kureba ngo mwaza kukotinga price yo gukora uruguto katugire ngo n'uruguto rukorwa highway bridge rukuza obusere kuri na bahita nka Vincent koranori kwa handi kari koranori za Nyarubango murebe ngo aho koraba amizi icyo tutwire ntukigamba mukasheshe ntukigamba mu ihango tukigamba no mwebaza mwaza kukora uruguto kuza kutamumaramu abuko bizo ne sento korashara kora opening ne sento kutamumaramu ne sento mwaza kukora uruguto ayi mukoreba ngo haraba amizi mingi murebe ngo mwine na budget yo kutaho culverts kwena ngo amizi kugarije gabona igarabe gagende because kokoro uruguto wateka mu sente otatiro culverts nchumisa ngururu izi sente zibazaba wasted so twineteka enunju munonga eyo kugira ngo kucyara bikiri cyo gukora uruguto mu budgeting okurukora kimwe ruguona rukagenda ruzire rukagenda ruhwire hari mukarvatsi hari mumaramu kwenda ngo abantu bagire bata
Abantu bari achengutu kugibona. gacho takahereze tinyangire n'amazima turonto gana because tabune yitwena yitwe mu position ko kana mazima hariho nitaba abatuze ni inayitukoresha kanso deje tukusharire ngudo he tusharire ngudo ojwe nguwo ine motoka ko gato ine capacity yo gura bwa carvats bukuta aho ngwabizi garaba hansi utembezo mu kikari cyawo hati kanso ke kumara kugenda iwo kwata ubudeyi ukwata ubrokinga misi hati injura ke kugu amizi garonda kuzagabura gasharugu rubibiyene nkacandikaho nakigambira jomo nakigambira meya nakigambira tabonekara ko abarara site because ito witu gakoba nibashare ngudo tero mu ngaro omeza abiri ziba zashatukire hagati so nkakora research ejo nashanga ngo mwongere muka budget ko kushomesa abantu community sensitization hagwa wotine sense okora carvats zo kutaho umwawe atirisi tama koko emotoka etembe urwo mu rugudo etembe izumu kikari cyawo amizi garaba hansi konga ko kugabrokinga with kandi ko kubagambira nguguna ngugaruka gamusingire ngo nagamaje so mwe nabwo ejo nani ingizo kushoborora ngo mwongere muka component ka community sensitization mu stakeholders mubate no mu bihome to kubaza kublokinga mizi gagasha rugudo barutire mesende kandi tukurura ujwe ngo urugudo rwabashazire nturantere nduru ntwantu sibakanzo mu cyaro rugudo ko kumara kurushara tugweitira manya bara ite cyo gamba trade order kiro on kandi ibi byona ona mukajeta biti manengo ibi byona twikirezine ngo bigendera mu trade order ndambwe aruko bangu ku bright ya gamba aruko batakozereje omisho ga gate ye ntujya kumbonereza nshara muntu mukinga ninga nashashura ingasi wanogamba hacha parliament abuba kwasire of course ni cyecho namwe ni mana abo kubona president akahandikire bara hisa cyuretingire mu gihe bira social media mwarebe bara yahandikire ahabya yunura uruguto expressway ya Busegampigi enari muri yo government ategene government insi rero tukijire ko bakirunje munonga twagitwaho kigombe cha piri yo kwebembera wa general muhozi kwina rugabo hati tarumuzana amazuma gijuire cyo kigene kiheraho cy'umukara na nabaturikize chembe mawanda nenda ku mwene chembe mawanda kandiga na chenda nenda ku banka warning ahara umukozi wa government nyoni nza kubagambira ba stage yitu mwene ukora ebe noteka kwenda kuija kuibanka sente zo muhiwo mushoro aha murundogo nicendore kore gende abo kube ekikwiza abana wajango kijja sumuntu ekirukwiza nekintu ekindi amazima gijuire ekikwiza nekintu ekindi omuntu abe nazana sente zo muhiwo mushoro ayebwe azirijeho ekirungi mu president Museveni abo abantu abongire mishara nani mubara riso abongire ibyo bireke bya abongire kasite kirungi no bamanya bright kandi information karo bongire babongire konka mweno abongire definitely mbendeza iPod nabo kuhandoringa sensitive issues za government abo kubakuruga ha YouTube kuzahiguru abashomesa bahibona babongire mishara ekibongirira mishara one of the reasons no kwenda ngo at least korobire no kwata kubisendezo mu bimushoro ati mweno ino mshahara murungi uyine motivation kora urije aha sente zo mu bimushoro goka umwamiro tugusanya n'abaturikize nyenda kubahamiza ngo umurimba rege twaba tukirumu ni tutwaza kutandika buko banza kutandikira biragiro bya mukama witu hati kuriyo bwariyo nakwata abahiguru ni twaba bahanze ntujya kubebasiza ni tubakwata we bari mnonga RCC katutegereze abo kuba ntwija ko bebintu byo natukurateza nanisha bangu mutwikizeho tubanze tuhumure ko kace turarwo mu kahumuro honorable bright nisha kutandakaniwe tubase kubantongera okutera mutoki turebe okwihanga urubwenguzo bw'aho muyaga na umujya kujana na cyayi agomba na cyayi gito yawo buri bwenguzo
tukuretera Kinihiro hutamunozi ebiraro na bitano byo kwa mushanju mwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira myaka na mushanju y'ubuhereza omurundo gwento sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza bamani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyenda bikakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere na kawe ayimambe isha tukore byafwayo otahamu nisheje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka na mshaje mu buhereza Radio West kamapurire Kinihiro hutamunozi Jajirwa Pepsi na Nyakejo People Sako Dance for them. Sunday. Ishayime yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa. Ombiri kwije juba. Program tukiri omukadara kurukayo okombutumwa bw'abashubuzi tugumizamo okwereza na nokutera touch mpango mnonga akurwanisa obushomaguzi omwihanga iwe aho kuturebera tukusima ariko omwami byabashija Labson okorga kuri omuraka hondo umurindo rwa East Side eza Kabale ogwe numwe ombakutekaho TV aho mu center kandi abantu bakaturebera aha business ye mtukuramusya kandi nana abanyakabane naniwe hona ho kuturebera tukuzomuka humuro Honorable Bright niwe yabanaza kubata kazindaro abo kuba efforts as a government ezer munete kamusab county nangwa na family yawe arahabantu awokorangwa yabaryanga tanisa really ari umuntu Honorable Bright akazindaro nakawe ico kubanza nigenda kusima RCC abo kuba aba government abinji nibagenda bazo mu office bakonde kuja radio kushobora so nikushaba ngo kumano yija abinji banga kuja kushobora shonga yani bana bararo mu ndongo tinkumanya konka mu muja radio a television mushobora shonga abo ko kubona ogamba na ino ndo opposition ninjira kinihamo akwango wa government number 1 number 2 turonzo mu karuka RC1 nimba shaba abakaruka RC1 mutaka katambe gombe tuko kuzana akaruka RC1 tuko kuzana echaro chasisika mubenu mumanya ngwe ensiona ni sisika ninka family so iyo muntu no yakuti ngo anupu kongoro kumangu n'umukozi umuterera karuru ebyo kuza kugira ngo oye ya movement mukite cyaro Nairobi none akona karaje namba 2 uvuga utari wa movement nabuzi wa movement Linda Honorable Bright ni tekata moto wa movement wone chibira abateza karuru bari ayo movement birecero kumushaho nakugamba abo utojana utwa movement wone ngo utwa movement aina remwe katika esento flag bearers ba chairman RC1
mbona nyenda kwiyago cha Bright kugira ngo aba LC1 zitagatekamo politics asi politics what as diro umwe LC1 abo kuba niyo tandikiro ya politics omwihangiriyo namwe abantu bashaka abantu muterefo NRM flag bearers so chamaza ngo ado movement no ekiragamba nakigamba no kukiyagamba yakigamba ngo mutore bikikuba yamba waje bako simpara na ruye atimparana niwe naje atimana kwa kacha manesi wano terumu okubaza kukanosha tumwine bakandi yarukujangu aba cruisinge ba LC1 abajire maybe bomb opposition yabo mbaga kabaronde abakwate bende ebyo nebyabo konganywa naje atwana utera kacha manesi wano uri umuntu history ukora kuzire nuko kubasa gukora oratungure cha yes nimba sakatira no movement nani ndeba ngo inumura akotakaje ngo movement wa nempuja no arima bakwetegereza wantegereza so nabwecho betegereza ekiragamba wano terakaruka LC1 ureke ngwaro n'umukozi niyo shonga nani eshonga ndijo umutesa program hariho company bari kweta Karangara Infrastructure Services KIS ejo ekakora company yayo government ya Uganda yagura mu 46% emigabo ubucwekana na mukaga tugamba corruption hatimanye none atandikire omugasho gwa company ejo no kugira ngo ya leta obuhereza on behalf of government yabuyisa abantu bagarangana yashare ngudo yayomeka amashomero za toilet yataho za ferries ngene ferry nebitashaya no bimanya emeri nebindi ngobi so mbwenu ejo KIS ne pangisa government ya Uganda HDR ningira abantu bachetegereza Eliater hango buri route ekiri kukora government ya Uganda ishura miliyoni 2 n'emitwaro nkaga buri zoba buri every route just going ngo tarugaruka cyagaruka ni route n'izindi 2 n'emitwaro nkaga buri zone chikore 8 buri zoba ni kibana no shanga ni chikwata kutuye tuzibana twashangaza yo mu miliyoni 10 hadi hawire myaka ena government yabuza nituka twinemega bo mu company yawe eji company yote kora magoba umushaya handika report turantukora rosiyonga wala chiyo government kandi customer kandi tukwa miliyoni 10 bakaga buri izoba every day kandi ushaka unebi byeri bibiri buri kimwe cyashugwa miliyoni 10 bakaga buri izoba they are two HDR echo buri mwaka nichifa nibajya nichisa service muri kukure moto no servicing nibajya servicingira mu Mombasa Dar es Salaam no to Mombasa Dar es Salaam yabo servicingira nishashora 1 billion service yo aba Dar es Salaam bagambara government ya Uganda ngo bashashure billions 2.5 bagure kidiri cyabo Kongo mwaka kumwe nitushashura billions 14 zo kupangisa Konga nat company eitire megabo neje ngo tekora mago bakaba bayoni ba tinka bagamba ativa kuna bagamba tinkushora ni bamanywa eji ebibiri ni bagambira ni report ya auditor general tibiteka ko byanye ko mundu byaje no parliament yanga hata uno yebuza ijo orugudu rwa Busega Express Highway bakaba rubaririre billions zirukaga 600 billions basayininga contracts cyawo abakuru mu ministry bareba orugudu nza kuraba mu mataka gatari gabo barucanoringa barurajya handi orugudu cost yawo yayengere ya rugari 1. Rugari 600 billion cost ya zari 1.2 trillion 1.3 trillion trillion ikintu cha chende korwa billion rukaga
wakita ha trillion emwe na miliyoni na billion bishatu orugudo rwabenza kumara omahagu mwene chweka rumazire myaka 5 ntataro kigenda umisho abakuza kampara n'umucumanyi nyomberi Nairobi kuza kuvuga n'urugudo rutiri mu koransi cyane nonoro nako mbaza bw'amahungu ninga gwejo kariyete n'imirongo muri Uganda tukureba urugudo rutari mu koransi kikwasika nuba kuva mu village tamu cyaro kita you can hardly find a road in Kenya itari mu koransi kokano iko musite senta kampara umucucu mvuretorora ushonora kabuyanda ito mutawo nomu ubutabe twiziremo hate ari mwana basama Erigitera hana basereke. Okumanya ngo umuntu naruga kabuyanda. Kumanya ngo umuntu naruga mwizi. Naruga mwizi. Okoroyeba umucucu. Ko mureba. Address no mucucu. Na hata ba mwizi gucoroho kandi. Ngata basa. Akije buro akije bwa mini basi akije kihabasamo. Konga bura bakabija pick up umuntu ayijo ayino mucucu guru no. Mwenu wena bo mucucu we ngombe togo naruga kabuyanda. At least there is a difference now. Mwenu corruption is deep rooted. Auditor General report iri kiriya. IGG nagira mukakuba yakwata abashuma. Hata bakwasire. Bet kamya. Na mugabi mubyangoja kare IGG hata no muramuzi mukuru wa poti. Najya kakuba yakwata akanaja yakwata abashuma yirukanga baze enyuma ya president Museveni no mugongo. Besherekayo. Arondo kora bakwate kubura. Hari ubujurizi ngo mu Uganda harimo abantu abine certificate yo kuryenguzi tibakuba kwataho abandi baryenguzi nibo bakwamo nangwa babateka ko ngo babakoma icyo kigwire Bright nyoka bwanje noreba kako cyo kureba cy'amabati twine ba ministers bakusavinga mu government ya president Museveni hati including Rugurubi bakamukwata n'amabati misho gantama agashakize cy'icente nempono Nahati ni minister. Emindu gamba nyona mazima. Matia Kasija is not a minister. Konka he has been a minister. Akaja kinyoku na ajire kwimukana agashanga. Atunanyina gatwana akagabira amakanisa na kiliziyo. Anita Mong nabandi bona list y'amabati ni impango. Konka bakwata buntu omwe babonwe bato mucumi. Nangwa kotira nguba officer ba ariho abantu bagamba ba officers abakugaba ba store managers nabandi ngo bakabakwata onkabe nishomero kuko bakiya umuntu wo minister nanko nanduto ngo bamuto mucumi parliament eine crack to parliament konka bareberemo abantu mushanju statement eje mujete gereze mutakanye kwata kuri ngutizi tribe konka taro ku rugo Western Uganda bo baba to mucome bishati yatari mu bashuma bamukwata ki ati yatari mu bashuma hat commissioners nyete gerezo rero Nendo kwata bat commissioners manyo yoni mbanyi neshonga yani nga Bright kirako ba parliament Adolf Message mu munikiriki Onaga barashanga tari umushuma ogo mukazi wa kabare commissioner nampuga itenka banasho ito platform tukahandike bara tsaja ngo haremo buri bwenguzo mu parliament bampuga barya bitanu ogo mukazi wa kabare procedure something barya miliyoni 5 ba commissioner babareka nangwa ba movement baje mpuga n'umuntu murungi utayine shunga ngo warya bitanu ngo n'umuntu wabo abamwe bataka ku kigamba ngo namaye cyo gukora Awe baje ngo he is a good opposition. Twamuyoba yanga utuma kumuyo. Gwaburuto tukamuyoba bamwembera ngo gutwe. So naba ningamba ninjati nabine certificate yo kuryenguzi hinabatajine nimba ninko kiremo kake. Nga tari mu kake ko nakashikire. Omuteza program. Amataka kaka mukuzagwa no gamba. Taro oku company rikubaza kutunge chapa. Chitarabira mukachiko ka state council chikubasika ijamata kano manya ni uno manya no kashi district itakeri ryo musiti wachireba yo district ni owner ni baba mabitaka twoko the land is registered in the names of the district but management yitakeri administrative measures
are taken by the city lands committee. So akachiko ka lands ka discussed ni kani kabimanya nubwo ko bakanso abuko babine minati kandi cyo ni kugambira kanso shana kora abe no gira district ina kachiko kayo kashi kakakora musite akachiko ka district gakora zabwizibwera zanga akamataka cannot make a transaction. Your district lands committee, district executive committee, they kina council ya kashari. Abata baro ne babasa kuzoku bachike bahinguziza minutes. Konga kuza kuhindura chapa transfer chapa nikibaza chijo mukachiko cast. Karandes. Akwita kero yo busite. Injira difference waje ndigiriza. Therefore aba ni bari babimanya. That's my point. Why there is abo kuba itwe tkebuza itaka tibitoke muno zako akomushe ostaba bakugaburura urya ugenda no ni process nashibe kubaro advertisement hakishibe kuba ebirango mu mahurire ataka je ebirango mu mahurire yabanza habaho kanso estama ekinguza yamara kukinguza bakitwara wa solicitor general acikiriza bakiteko mu mahurire abantu bashaba nka 50 bona bashaba barondamo the highest bidder, the best bidder. Bamutuma hurre. Bamuteka ha notice board. Cyera tumureba, tugira ngo bakatusinga. Tuyikiriza bamuhereza itaka. Konkebi ebibakwira bakakorera mu hotel bakastama bakanywa chai bakasayininga ipapura. Hati mbere ngamba ona chairperson wa contracts committee wa Mbara district yanje atomukono gwanje guri photocopy. Kan wanu muterere. Yanje ngo mukono nebishuba wetaka stamaga signing chairperson wa contracts committee ogu niwe environment officer wa Mbara district az nyegambire nawe yaje atomukono bakagufojinga mwenu muchondoreze RDC muri abantu omu office yawe hati mbeni Mbara nashanga muri staff munana staff ba RDC munana bitino mu storm munana nubwo no mu mugubari no bakora kashigure muri amataka bagatera amahungu ati itaka ati twashimanya mugakimanyire mukimanyire mu cyatu yambaje how can you give quinine to dead body ati omuntu yafiri utumutere kikatu no you should have detected ekimusheme kwa mwakimanyire kare bataka twirita mobilizing no bweshaye ngo mana ni way you can mobilize a constructive demonstration against bad leadership, against corruption. Demonstration does not mean kuzasa street okerize japa. No. You write a protest note. We have come to echitwama nyangu hari hechi nyonka RCC wa Mbara echinachanga uhandika protest note jitano mahuri. Kwa kato kubata kusitamoho okomotegereze radio west tukera abigambe. TV west tukera abigambe otimbone kujoti no nchoni nyati imwe ba disos ba RDCs mureke kubyama murumu mumanyichi baba ko kibaba banywaza chai tubakwenda kumanya what is happening omuteza program obuli bwenguzo mu mugamba kali tukaho tumanya ngo mu doctor family yatungo mu doctor bright akona kama ini penderane mazimariyo tuba tumango doctor ejo family niwe yakira konka ekebeta kukira ngo doctor n'umushuma tukataka kuraga doctor w'umushuma doctor akabaragurira abantu government yamushashuraje government muhejo kuraramu government mu mushara murungi doctor na wa mubuganura mu doctor ba doctor ba hati na ine za hardware ni doctor ina ma hoteli doctor ina ma saruni doctor ina za pharmacy doctor ina marwaru doctor ina mashomero doctor ina bakazi kabana hati doctor na yende sente manya aya telling you doctor na yende sente okukira umuntu waburisho kifuba nafita doctor nafita no nkagambira story abantu baragiye kuragurura umutumbi somebody came in because we're talking about corruption somebody came in with a dead body in a certificate of death yaje tumuntu wanje ari kubi mu nyambe mu muragurura ngo bamukwata ngo reka turawusi bamuchebera bamuhekitanda bamuragurira bamutoma intensive care unity
ebiro bibiri ebiro bishata kadene katera miliyoni mwene treka ngo umuntu ngwito turagora konko urutambira noha ni ruhanga bina kantu twabako ngwito tugezaho ngo urutambira magana ruhanga mwene ngo umuntu yafa mushashura miliyoni mwene treka umushaya yayichi papora cha death certificate tomushije nkamure umuntu nkamure tafiri mbenyishije kuchebera uburibwe ngusi bwanyu umwirwaro bakugamba hato mwirwaro wahisa umuntu rwiri wahisa umuntu rwiri hati no kwa bana gutachira bamuha kitanda no hati za laboratories ko gasho umuntu rukwise kamurekere bright urura laboratories no jojere kuchebeza sirimu ujigabo tunyaho muchebere sirimu bakuchebere ndwana kamukaga laboratory yonga ngukuruje kutareba gutakuchebera vitamin B12 ngo imitwara 3 na mwenda baranki ushurebera horo ine makasente laboratory zino ziba abantu kumukumi no shasho mu nda bakuchebera umutwe bakuchebera bigere aba doctor bagenze ko umwirwaro nozo kuswara mu rwire wawe harimo baburoka barwe mu rwaro bagira nguzo mu irware ngwaha turatunga obuyambi nguroko zo mu irware ryanaka bright kai arhona nabaguzo obo butando boxindika haba rwire arahinga marwara gunko mabwine ba broker so imwena hati before you come in ujero kimwe akwa ni kugamba kanu wa government before you come in ni nyenda onyambe ogendo verifying allegations zitu abantu mu irwaro harimo ba brokers bamarwaru abantu bona bakakora amarwaru umuntu naija irwaro rya government gine muri laboratories nunji by the way nyombe ni chondoza nashanga irwaro rya government ryambara taro laboratory kwe pakangwa wana inchizo konga no iko mu irwaro doctor kujati roko zo kuchebeza omwirwaro B tinkari gambizi of course ho chiko mu irwaro B bakuyemesha gamo bagitwara mu irufaro barichebero mu irware rya government bakureta bakwe papara babikwera kuriya ngo mitwara nagumwe ngo mitwara nagumwe so in other words corruption yazo mu private sector ekazo mu public service ekazo mbashumero ukahura ngo mwana yini 15 ngukonka rintari urashoka yini 15 sergo grade ntareka tugune koma ari mushanju agire yata I am using Intari as an example, but it can be Beranyaji, it can be High School, it can be any high school. What is it? There is how corruption yarum because services is critical. Mukama wanje nikiza aba usemaid bakatwesenze uko mbikora. Hawakatambara hariya wano shuma akanisa akatambara aho warga hiti. Ejura yago ni Kenyaje. Amazing gamara 2 days gatekana. 2 days orugudo gometse wesende za World Bank hatu yebuza umwamere tukusa webare no bunda benazo umutime ya kada Vincent kachi time echo wano rifare honorable bright echo rifare turijiro monitoring exercise na naba state house abaherezo monitoring ino tuenaga office tukagenda nabo so tukaba twenda garkamo ebibuzo twenda ngutunje answers zebibuzo abantu babenu babuza ngo harumwe abantu abugumana barafaringa abantu ngo leta endwara bakuchebera bagira ngo hati umbazo genda gure hariya ninga bagira ngo egendo rogendo ichebereze hariya bagira bakumanya ngo ejo laboratory neyoha konga ngo ku bright yagamba tine machine etari rifaro yitu government yone yokora konga abantu tukushanisa meduma buricho yes kandi gacho turiyo tukora hati izo garicho yo kirebe nakashanga yes tukashanga abashaho abakozi b'irwaro bona batakushora uniform konga hati bright na rwero weekend hati watandikira gate na no wa gate we nkazujira uniform umunasa jira uniform doctor jira uniform ntwenda tumanye abo kuba bakana bagira ngo harumu abantu abo kwiza bakamascarading ka doctors abo kuba hati haro system yo kugira ngo mwena muzara uniform so nco twagirire ngo note ko kuba ujira uniform kandi aha uniform handikire kwizina so bright fears zawe zona ziri so hano mangu bibirimo konga turi yuntu biham
manye iki nikisanja no esente za mucare zone mugezaki umuntu wanje kanafa nkabashashura esente za mucare umuntu wanje nafere mu igororo ryanyu nshashura biri zo kotagatire somo twozine no harukuziha imwe mwenga mutwara umutumbi abadokita bonka doje ngo mutumbi mutwara umucare kutoka gutwara gutabira umucare uze kwa ngo mitwara 16 ngo mitwara 20 hati yanyebuza esente za mucare ejo bachikozere yari yoko buza abantu bona toke yo mutumbi tashwiki nga bright moka ejo ni information no mamer tukuza iranye ndakuhereza we bare harasi real turiyo tereza west muzona ziriyo ziterera we bare harasi se churunji kastawadye gashara kandi turni waho muri imbara twena ntuyenda uhereza burunje kabanyayigana twicirize tubanze tumureho kutugaruka twija kugarukana ho na Rebo Vincent kandi tugumuzemo n'ikiganiro citu turi nkundesho ngezo gutwa kwasa kuzibara mu mutakaragabo kuretera chine hiro hutobonozi ebirara na bitano byo kwa mushanjo mwakogo omuchishaika cheka obo turi kwa muri kiremya kabiri mushanjo y'ubuhereza omurundo gwete sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza bamani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere na kawe ayibambe isha tukuri byafwayo otahamu nishinje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West mampurire echini hiro hutabonuzi chajirwa Pepsi na nyekejo people sako Sunday watungo mugisha wazo mu ishomero ninga no rujungo rwo gamboka rweye nyowe nkaba kiba kwetarire self reliance kweyemerezaho konko kutari ko kwiba magaragaje ntina kuteba kiboko ninterwa nintine mboko nintina kuza kunta ahantu ibota kunkiriza kutambura mbendi yawo utine chome maha cyokwete cyo so natine kigambo cyo kwiba kikandema naba ba mama banje aba bakatata bakankoma bintu bingi munonga bakaba nibiba sente za muzeyi bajyangu nyina aziba biki haruna izuba muzeyi byantiri kubimunonga bakiba mama wanje bakabuza shiringi bishatu konka shiringi bishatu ati bwene wazira nibo kuzanga ikintu cyaki kumikumi cyaragara utokwaza no gukiwa konka shiringi bishatu hati muzeyi yantera kubimunonga namuje anti tata nonte ni tera nontera busha tinyine natwara sente Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka. Alright ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni banaragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otimayangu akasente nikabaka aragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello. Asibo tasebo. Amazina ganje ni banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kureba live. Oriono ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente.
mazima naganiriza mu kacete ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witwa uw'emitwaro 50 shaheji mesaji wagirebire pare yaragaramu amasomero akatagahurra feeling mbwenu tarindaho terasta bibiracatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe orwo kubanza irino rimwe ndibasa kuza space ya 2 so eventually ushanga habo kugira ngo twakuramo inogo bwana mu process bukirikane ushanga abana bamisinga amino ahabwaga agakubingaza wato shanga space jo yaba completely occupied hati gari gaza kuza kumera ushanga gatandika kumera out of the game no ushaka kushanga abana b'imyaka 9 10 bine bine ugari gashuhire nagandi gona gadi umuraye ni konka cyana kino kabiri gazoku na nabiri gaza now surprisingly amina gakuchira kushobora hero they are these canines zo kureba yego ejikanine no gireba agagenshongeza hato wano reba modeje enshongeze jero haka giteka akashepa akashonda aha nanaka kashonda no ho keeping a shape ya face so guhora bakugira ngo the function of teeth is to keep shape of the face shape kakuna ka keeping a shape neze enshongeze program nakadara ntongera kutangira kurukayo uko mukahumuro turi umushutera tochi aha kurwanisa uburwenguzi turebere government ya doublinga efforts ezitwireho ubundi mu bisanze byenyuma aha murundo gu president go kuyagambere ngo tsanja akuna corruption no more sleep ebyinji byashikirire umusande tutongere reports ezorekere okwatwa kwa staff ba parliament kandi bakujinanwa okwibana no kosa kubi esente zo mu mushoro timu parliament honka konkana na ombiceke bindi byihanga batwiremba kozesa kube sente mbona iturugambira abamwe bakwasurwe abandi besherekere kandi arhamasko abanyayuganda hatu wanora boko na kuriya binamasko boko jangu aha murundo ibintu byakutibo mukora honorable Vincent nano byabashije bamuri babitu ari umushaka mutari byabashije yagenda gusinyira message kana kugamba tatwe mukapuma yabashije yasinika message yagira no wakahondo natureba mwe twakora message yabashije imensho ngaye agamba hawo nitsa kujishoma maybe ecome anagamba ecome kisingiro cha gayaza higuraho cha prisons nagira ngo bakacombekera abantu 500 hatikirimo abantu ngenge mingina konkate eco nkoki bakamukwatira isingiro we nakorera mashaha konkeco umwijurano nyonkanye nona atukuturi atwara nyimpero cyo mucome camugorana nayo hari umwijurano gw'abasibe no yakuba hari umwijurano ndetse abakazi kikijura hati so namazi meshonga yawe hikire konka ato mwijurano mu bihome you attribute to parliament abantu bajumwe why parliament ehereze prisons emya esente ziri kumara bombeke ward zense because waza kacamugorani baherera kombeka yo ward yabasibe emyaka ka 50 nyuma so in other words bashemere kongera population has increased abantu bakura kurinde babibinji kandi kindi corruption no mukoti na police no mu system ya state ato nabandi neretera abantu binji babato mu bihumi unnecessary umuntu yanara kutunga ka beira taha ajana hoza bamuto mucome tarmu ebintu byo kutensigana hadu umuntu we nazo mucome ubona bintu cyamugorani hino mwana bakaba mukomere sinji kakaga 6000
akari cyamugora ni bamukomera imyezi mukaga 6000 sikikaga so umuntu buce ni buretera azana ni kiba kwa tonki ba security kushanga setuchome kijura unnecessary ushanga abantu bariyo batagare bari mu cume so in other words deshoronga ni impango konkana yo niyo kuja kucondozaho nebaza kubana yo eri kuri to buri bwenguse we bari munonga bona reko Vincent akazi ndahata nakawe bari umwameri yasi ayenda kubanza no kusima umwamara sisi ugu abari ari contribution no kutumurikira bimwe ebisite na mnonga jurisdiction ya offices zanyu mu kwise mukiteko mu nkora nango no kuranga stage yabonera nango no kongera no kuzwekera office ya president abo kuba kecho bagamba bamwe batina muzindaro batina kwiza kushobora ibintu bya government konko emirimo yanyu an oversight no kushomesa so iyo bari kwihayo kizoka ukongera kushomesa namwe no benda bakwena promotion mwisho bangirije amina have been doing well na bright nango yakusima bright obudekaza program government ya NRM emyaka 40 years of the rule tumuzano kugira ngo government ikabizire ko kuzana abo kuba hinde bintu binje byabirizire kuteka hinsira ebitwatandikine nabyo okurugero rukaro rwakozwe ku mu Rwanda canananiye no mucishaka turukureta 10 points program zitu nanguze kaza 15 tuyihamuteye nenkuru ne binje byabire bihegamira ihangeri eriya bwebembezo bwo nyuma byabisigire ihangari tegami bwebembezo bi mwene system yone kabirya hanze mwene government ya NRM mu myaka 40 Bright yanagamba har Kenya ite tukabanza umuntaro tukabanza mbutabanguko tukabanza kutegura enshonga zihanga kugira ngo Kristo munya Uganda agire ubugambiro umunya Uganda agire freedom umunya Uganda abanza agire cyo kuriya areke kushabiriza ibintu hatwine nisa plus umunya Uganda base kuhinga agire bihingwa agire ibyo kuriya nangu ni hanga twashanga ibintu byatubera bingi tuyitenga kuza corona no butari bwa heru East African market nangu no kutwara heru ya East Africa so ebyo byona government ekabaza kutegura enshonga nyinje zo nangu no kubinga entaro kubinga insurgency zo mwihanga barawe biza bakita bagaraga abantu batine mushango abantu rebels n'abandi ADF n'abarakwena group ezo government yene muzone kabanza yabiha hebyo so omukora korana kwese nateka kora nensi yabe n'ubusinje so ebyo government ekabanza yachirivuringa abantu yabo businje yateka embera nungi iyo muntu korera makabaji now hatu kutuiza twazo mu governance niyo kiriye ntuyombeka kugira ngo tugire system itarmu etine nzuro corruption umunsi yona muteza program tini hangere itarmu corruption inde horo ward bokora research konka under which level ya corruption itwigane turiye ntona kuturwanda sentwenda kutubye because corruption it can't be 0% chikabo nabo kuza United States ahiba kabahereza facilities zone corruption iri nangu ni nyenda kutwara umugisha gw'amana kusima general muhozoga isi president Museveni we numwebembezi one is elective leader nateka kugira mu ka sympathy kabantu kubona nabo kumurunda takwetaho koka twiza twara general muhozi ajatunyo mwayo akaruru utarya by'akaruru is a patriot arakwenda kutereza Uganda free from corruption yatandikireho nangu bingi ebyakwenda teko mu nkora because no ranka abasirikare akabangize misara mawanda wareba abashomesa basibo service abasibo sabana babayije mishara so no muringo gumo kugira ngo abantu reka tu empowering twaye sente zo kumara tureba kuza kwiba na kwibira base se har kutunga mushara kumara abinji bariyo bajangu nibiba because mushara numuki mweka tubongere sente nibiza kubaza office za bara DCs niba with time I think finance yero kwiza maka sente zabo bakongera akasente baro C5 na ba counselors bakongera akasente so no kushanga ngo iwaza kwiba noza kuyegamira nkahi urukujyo to mushara tukumara na barezo kushashura rent na barezo kushashura amashanyarazi noza kwibera nkahi so echo ebyo byona biri kwa system ya General Muhozi under Patriot League of Uganda so akantu kacaho kace timazima abwo abantu wadakubatera shani ushengo aboro ngo bakwiba aboro basigize na ribi ufunga abanda batine sente ngo bashuma icyo nakigambira kasho no gira ngo rutunga umushara muce ngo nabasa kuba
influence twiba kugira ngo natunga umushahara muke konka twarebere abashuma bakujye sente za government abingi n'abagiga. I'm coming to that point. Abantu bamani ba minister can mention a list of over 40 ministers babire caught in corrupt, very serious corrupt scandals, babagiga bine n'ibindi birengere n'ibindi, but they are still stealing from government. So umushuma nagaba umushuma no bakumwongera umushahara kaza billion igana nazitera yazugwa. So umdoza program hata umutwe na ngutsinzerere ka government umuntu yaza kubana yesente za government abinjirizo nizo bakwa nanguru bwo kuzo mu civil service mbajya ngo batunga kashara kaje nangu na support ya government ubundi bwarawe shushanga butaro hato umuntu aronde cyo gukora kimuburira tati nyonanye kakari ujati nyine ki facility ko ka government kongera umushahara yakongeraho ka allowance hati nk'amashomesa bari at least hazo nka program amashomero gona gagira house abashomesa me barara amashomero gabo hato shange cha leta ho leverage yo jango umuntu na yabana kura government na government miyambe ho chango kandi hati government cyo kwisene kwa kore kate chinkwe na mwene Terence Rampango aba bantu abo kwibesende za government ni nyenda ngo habe hati list akaciko akaragumene kagerekera emishara members ba parliament nanguna committees zo mu parliament nanguna parastato za government ezempango abe ho committee egmezi gerekera emishara teko za program bero bareba ngo omusako za parliament ngo umuntu through his jurisdiction of work because ni communications officer yiba billion 5 kujurom office yo kweli hatwa naine capacity chikwegerekereze sente kutwakurunzire committee yo kumanaginga emishara yabo na allowances omuparaseto za government mwamara sisi cyo ni chikuru munonga because government yena raza Uganda turiyo muri libre economy no tu in private sectors na public sectors neza government iri kuzimanaging nobozo tu in private sectors but still is under government echichiwa gamike chamarwaro no sota for doctor okagira private hospital yes ntuchiriza privatization because turiyo muri libre economy konka tu ine kugira ngo arakora irwaro abatar doctor ko no for abasakwa doctor ndijo tar ko government chituyambe umuntu bamishara kumara chituyambe kugira ngo hatakora mu irwaro ya government akoncentrating because is paid by the government so cyama sangu ntwa jone no burwenguzo ateje byone bijendo mozaneza kubiha hebyo nabumanya because government ichesime kwane kora azi nkaka chiko turengu twagira okutwara regulating abantu kwegabire bintu no yakubererandi mwana mugamba itakari yakambukuza nahandi namwe na district minja land issues habeho committee esekwane reba lizi yakubeta yabaheta chama no C5 na kawo twaseme kustaba kweza lizi Honorable Vincent uyinega chika ibiri konka komite zo gamba nazo still nazagaruka zijanda okay nito bakwemana nito committee sigaho miliyoni tukoreho atebyo byona byitwenda tuyiheho abo kubancho nagira ntoka basa kugira ngo okore free Uganda from corruption kiri kubasbo kore kantu yenda ebe bitongore bya government keba government yagerigere sendo muntu wo hansi esente ezo kazigende zikora iki babazigereki actually energy ya development yihangane te mbitongore nico kora twine parastatos nyingi twine bitongore bya government twine ministries takushana haza byona turiya umugore mwe turiya development plan 4 byone bitongore byona mbitongore mwe development 4 eyitwine shaheje so niyaje masango habaho okuberebuza nico ngo ndakusima kashiko ka anti corruption aka ka parliament nangu na IGG kurge ka report nangu hati nishemerirwe kurangu hati government nangu na president Museveni akiguciye mu namana minja ata wo mu ruwengu zitingwa kumuhurira ati nyuma isango bitongore byo byaza kugira edembe ryo kwemarira nangu bahereze ni independence we katuje ngo nebe IGG section ehimarire atagira bagitira hamukono anti corruption eje anakarema na group ehimarire atagira bagitira hamukono kituyambe kugira ngo bitongore bya government bebe regulated bare abo batabukuba bine bya bibategire batekuza kuyambi hano rero mutakaza porwa mechine cy'abantu bagambaho ecy'abantu bagambo echa bashubuzi nangu kwizana umuntu akiza katana kakushubura hamtu gwabandi tena yangu umuntu norora ndesente nuwa kwa noreba these private hospitals n'amashomero nanga handi bashaka bano ndesente nk'umuntu konko mukuru ndesente kwawe reba ngo tuwabasa kutega misedembe yo ndijo amarwaro nangu n'utiresera munongo kumunya Uganda n'amagara bindi no baji wano bashaka ba nozo mu irwaro irya government ukashanga byoma byona birumu omushaho wa government akakujya atiro ko zo mu private hospital bakucebera ideno garicha
ekyo nekintu kibi munonga ekiteekwa nturwana kitu nk'abantu ba NRM na cyaba kiri nituno wakubona mu system uje ya government wite NRM wari ekintu kiri kibi yase no because nkiba kitakutuyamba nico kurebera hati je no muhoza rigireyo nke patriot ya jate kituyamba mwena niyo umuntu ahera hora aburi warebe ekintu kitari kuyamba ninga se cyo burwenguzi kawaga umuhozo kanoka uburwenguzi ni wabo bugano kwa hero report post tuno cha bacha passions tuno offices zabara CCNKs report jino tazaha umuhando ogu gwaba mubi abakozi b'irwarero n'ishomerere baba babi bawoso bro wihangari yawo niyo ekintu kibikora kireba uko wanyu uko ahuri reporting just atukoragira na Rwanda nico obutebeka ro mukushira kureba Rwanda buri umuntu mu Rwanda is a patriot of his country ekintu kikuba kiriye kibi aba responsible kugira ngo iwe mu Uganda wargamota kwiza Rwanda aba responsible kwenda kumanya bwenje ente za Uganda za crossing za Rwanda simo Uganda mureke kuba byafanda mureka tube responsible of our country mureke ekinde kibikora kirebe mureke twase president Museveni twase general Muhuzi twase government NRM ukurwana sobusomanguzi ihangari tunuzagumiza mu bari honorable Vincent kandi uko kubagamba nitekateka ngo hashemereye kongera ho mushomo muhango ubwo kundi ihanga turebera mu Japan mu World Cup babimbazana boko bembaheza kuzana abantu bona bayabuka cyayi abajapani bagarukamo batorotoro gucupa batorotore bambariraho bapakingo mbaga basugomanya gutero baba basinga baba basinga nitekateka ngwe college nitwetenga aho muri Uganda ho na republic tuneda chika mukaga tukazomuka humura agenda kwihisha to zinda RCC azitwara yes umushusho kuyagamba shonga nkuru yo kubanisa corruption twena ntugira ngo iciciri konka nakorese kigambo general Muhuzi tinyangire nyo umuntu bere yanagwanisa corruption ubona uko kibina cyanje utuwe kibina cyanje ni muhagira konka ko kutera tochi umustructure yi ushanga ebimbirwe umushaba kweta mawanda jesha ni suspect wa bilioni igana na mwenda za cooperative societies ni suspect ingambera ngo umushanga wamusinjire yes ako muntu kaza TV ndakaziba no hadi ikiri mbaje ni ngambara hadwareba niwe director wa mobilization haro mushire bamweta Katunje Michael barka wabari umupiro yu niwabe nakurura external wing yon andugambara ruzira ngo mukwata ryo mushago kuguze budo mwe mushago gwa mani munoga mu Uganda tukaboneka hatu ngwenda kumutwana America so in other words na wenka wo gambogwe nasa kuba in vision nunji na basa tini kutumanya konka naza kugituma ngora wenka muntu abari koza history yabo cyane tugenda lifestyle audit koko bakora lifestyle audit yabo report ne shachi onashika yatanishire kujukurisa abo kuba kashi nico tugamba selective implementation of laws waba noza kurwana so buri gwenguzi reka kureba reka kugira garubindi twine ba ministers twine abantu bakuru abakurire henguzi esiwore kucimanya munaka ryenguzi munaka naka ryenguzi basamu kutesa nabandi enguzi esiwone ekimanya ngo bakaryenguzi hati kanda kureba nagira ati ikintu cyana katutwate number 2 umutesa program tuturon tugira ngo bintebe ba government no bimanya konka babistamire bakureba jo president Museveni akari nanka championship yagira ati sise namujo muwala wange jangu atono sise namuju sarakamba numulala barga sente mu parliament ngo bakibe sente atukonga kubijiro banje bafuka bashaba kusasibwa ati nabasasira ukamureba akari chankwaza atije bakije bafukama ati bashaba kusasibwa ati nabasasira amateka bwo gamba umuntu kabe no bantu bamutwara umukoti gwamusinga lera ashaba kusasibwa gwamusingire wanyezereza because president ari cyo kota prerogative of masse it is a law necessary na kirizwa kusasibwa ko kano sasira umuntu ubamaze kuba convicted ko to kubaza kutahata mu process ya investigation ya na prostitution uri president ukagita namusasira kandi ukaza television ukakigamba izo tukatu no mushinja uro kweta rwa mafa abakutureba rwa mafa
bakamukwata ngo arire sente z'abakozi abakuza kuhumura bone za pension government bamucondoza bashanga ngo bamukoma imyaka 10 gakoti president ko yamara imyaka 3 mucome president yandike waratu musate na musasira ikirundo ine piro ikashinanyo ndagamba yateguna musasira haro wa resente zo bugari bwa RC1 4 billion kashaka 4 billion akaryo esente zigari za RC1 kashaka bamugoma imyaka 10 aba yahise yashatu ndasheka president yandike baro dogwataye hatu bitishobera manye hatu ko kugira uti zone gwanza gwarabyo ni bitishobera hatu no gwanisa mwene tuzaho turema kwetegereza namazima ni muza kujumwanisa hako ko kira tunagira ati ebintu bye babiguze bagaruze sento mu government derata aho kabe ni injiriza wanyiriza konka to kubaza kujote namusasira tahe twamanye sente zitayizaba twamanye because sente zituruntu tugamba abantu mwe bakutureba ne sente zanje niwe abashubuzi bo mutabona imbarara abinji ijo president Museveni akamara kurahira today the following day bachenga Pelican Hotel. I'm sorry to use the name because that's a true story. Bachenga ba revenue tumwine Wilson niwe chairman wa movement bachenga for 10 days tena twakwatamu kandi ngaro ntereni shore mwe twataja uninye hatu ne inada kwa dezi emishoro abantu nibashashura emishoro mu Burundi hotel je kureba ne shore emishoro abiri na gumwe emishoro abiri na gumwe umuntu wa hotel na shore emishoro abiri na gumwe naje shukanko cyo kureba roche emishoro ngamunana naje shore emishoro ogwo kweta hotel tax ashashura emishoro ogwo kweta income tax agashashura emishoro ogwo kweta corporation tax charged on profit ashashura emishoro ogwo kweta property tax because nagaruga mukamo kizibi ashashura emishoro ogwo kweta rental tax pay as you earn what bashashura emishoro banoga bakaba exercise gute bashashura vat abari hotel nyingi tiziro zikora mako wabo tino muntu mu government munakuletera kadiro bagira za conference mu influencing hotel no gichinga muchondoze just investigate do an investigative story about hotels they are doing badly bakaba bazona no kuchokora kiburo I am told even the management yigongo echinjire nake tichinjire konka egurize shares Lakeview, look at how many proprietors have taken over. No, nakora yahise myaka mushanju ahindura tamundisho nimuremo byabane bigoba ukabe nukuruka. So in other words emishoro y'abantu yitkushashura nitwenda ngo abituraje kwase ngo mujimanaging mugirebereregiye mwara tujya radio ntugamba ntoba to kubanga no tena tukazo mu offices of responsibility no ko kimwe abatungira cyase mwagirimo murwani murike ngo bibinte bitwabahereza resources twabahereza tureberera okuturagurura okushomesa abana bitu okutkorera ngudo okukora binte bikuyamba umuntu waburiza mazima mu bikoze seje okutwereza mizi go kunywa nikibaza kuba kitanga in 40 years of leadership ngo abantu bine mizi go kunywa habo nikibaho kita ngo bine mizi ngo bari bine mizi habo atshara abanyarwanda atarabanyarwanda nikibaza kuba kitanga ngo mwana w'ishomero wa primary nakiza ishomero urore ngo nakiza ishomero ngo atine cyamuri government kwata kubona ikopo cyo buhunga ishomero information gacha government in East Africa taro all the schools abana ba primary bone barya ishomero government ne bahemera ko government ne bimapadi z'abana babishiki ebimemera abana babishiki nebigezo mazimaza ko P7 ngushashura umwana UPE utema ko dokimanyejo ningato kukimanya umwana government ne kushomesa zabusha of course nebishuba akwa tarushumero ryabusha konka yone yekira ngo ne kushomesa zabusha konka baza kore bigezo ngushashura ngupe registration fees hata UPE government ne bakumbe kigezo mazima turoka information ka visa government ya government ne services tax chiri omyanya minji because ari hebyaro kushanga abantu bace kandi bakamaguritinga bundi baza mbinji bakwetenga services and that's why buri mwaka mfatwine budget yo facilitating requirements z'abantu every year so omyaka 5 ye NRMG tujihire every year ariko government takicire bintu karongera ngo ibintu bikorwa byona buwa tutakwitwine za budget ezi tukabitwine za budget yo kushashura imishahara y'abakozi
konka ntabariho bwetengo hariho okurenewinga byakuzire hariho kuteka ebinda twatakatire hariho kushanga population yakanyaneye ndeki uriya yayombekana indamizi ne n'amasanyarazi factory ya gitano ko mu cyaro ne na 3 phase so twino kuba renewinga system per system. That's when we have budget. So mwa wajiroti government ero myaka makubyana habatine mizi tukujya government manya development cannot happen in an overnight. An overnight ruja ngo cyabera umwe n'cyabo so mwene izobera wajya ngo namba rastwene gira mizi kikabasika hina kuza kwiza ncyakare kuombeka so mwene no process yo kwereza abantu bohereza so mwene wajoti emyaka makumyana abantu bakunywa mizi konka hina bagine hina bagatungire batagine kandi hashina bariyano bagatunga hina bagatunja budgetage so cyo cyose government ekwistene kurate customer we bareho na Rebo Vincent nanja gutuzeho kace tumureho kace turagaruke twijagaruka turukumarira twijagaruka turukwakira RCC ebi abashija bagamba wabihura Bright yakoreka kujangu efforts nobuziruho konka nzikubundi hajira okuzarema kuhendera noza kutushobora tureba abantu mukwata bahendereza kayime office yanyuka y'umujukiro wa president kaho mu rembo rwambara inamwa cyajinjire otakanga aho tugaruka kuretera chine hiro hutobonozi ebirara na bitano byo kwa mushanjo mwakogo omucishayi kacheka obo turi kwa muri kiremya kabiri mushanjo y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite mayere tukuretera beshongoza bamani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga yanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga bisebehama ijo erebere nakawe ay bambe isha tukuri byafwayo otahamu ishije mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West mapure echine hiro hutabonuzi chajirwa Pepsi na nyekejo people sako Orwa mkaga okwombeka ekyombeko ky'abahangazi kuboine bintu byoyina sites kureba ngo wayetantara za butandu ezakubasa kuba site abombeki bawe ningashi bafunde bawe bine kuba bine safety gears ezikubasa kubayamba kugira ngo in case hagire kizibe cyabaho buzumaze murake kumwetegereza mwene rwa mukagoro tuzakuba twine engineer Jonane Mucunguzi turi kuganira ahabishikirize ebi ebyakubasa kwika aha sites zitu hamwe no kutwakubasa kubyerinda mumbe cyo kwashime kuba nasha ashimiye kubajwire helmet aha mutwe ashimiye kubajwire safety gears kare gumboots yatine gumboots haro safety boots wakora scaffold ningashi ejemiti ambe kwetorera amadara gitu aho umuntu akubona aribata asomye ko hari flat a platform zezo twantu emberaho tukukora toshabire kuziloadinga munonga iyo cyo ine kukora batakaferwa program eji ahabo kwanci basa kwikaho ningakira kushikira program omukadara tabarsiyo uko mukahumuro kandi twakuraho
mwena arimo kuturebera aho mu rurembo urwambara ruciye katari rumwe na rumwe byonatinda rugambe mazina kakoba katete ahambara rwagati y'etawuni abashubuzi abarumuno baronda 10 side zakora n'urya na ama districts agandi aho tunga mu mtawuni aho banywano banje batakoragaho atkuza omukahumuro akazindaro RCC we yakine akandi okushobora abo kuba Brighton submission ye yayoreka ngo efforts ezo kurwanda senguzo ko kubanga mbere zitwireho konga hati amani geyonjire kandi nce bimwe ombitwantwebuza konka honorable Brighton ka submission yuko yamiye gamba yanajanti efforts sezi ubundi nizika omahanda umuntu nubwo ari abayibire sente za government tukarebere cyangwa kujangwa bamukwata hoteli yabajuguza sente bazuru recovery bwana RCC tujirengu ibintu kwebirije guma ninga ababarire abagumambi bana bakosa ku sente za government mbwe na murundo government yakuba charginga kandi sente zizuru recovery iyo bari umwamere tugusa none umanye bya bright bimwe mshaba abantu bimwe bagume babihurire ko ngaba bareke kubita mitwe yabo aha abo kuba bright cyagamba ngo bamwe no babakoma babarako bacaginga guze ibintu byabo shanabiha itwe ngaho mu stay tukakwata abantu barire sente z'emyoga tukakwata abantu barire sente za PDM kandi izi sente zikashashurwa buri muntu we no twatire henga ngo akibe sente z'emyoga Bright kandi kaniyo kora research izobuze buri muntu wena owarire sente z'emyoga ubu twakwasere akashashura buri muntu we no wa PD in fact omwihanga ryona akasente akaruikavare no bukarabe karikake konka mbarasite eri umwanya gwo kubanza umuru recovery ze sente za government za PDM na nimyoga turi umwanya gwo kubanza akasente ko kurwe no bukarabe karakaje konka icyo ncoreka ngo turiyo tukora mu bwite mwene Bright fear zawe nienda kuza restinga abantu it is a different term of office for the president kambe nko nta kigamba because nirizoba nati kukwisha kukigamba ho mbyara agambe yana ya blessing ndi hangere ibintu tate very different abantu biza kukomwa abantu biza kushashira sente za government so mbone cyo kutina kugira ngo abantu baza kubakomasha no mukashisha babakomore batazashwire sente aba bakomora ningira koti neshanga batinde mushanga because koti yene general habujuruze so itwe tukora government ne kora gwayo abukuba tugamba aba convictinga yes oba convictinga nabona nagabagize rata ubujuruze no baba murumire bugizire ngo yubo sento kagirota okaziba konke kindi kumanya tarumu selective application of the terumu it is not there you never gambo bya Bright kuba umurushango kuba gukozere no bo gukozere ni nani nyagamba ho akintu cyakamukuzi ikintu cyakamukuzi you see no buturabe ntukiremera ho tukakigamba kuko ikintu cyakamukuzi kikaretwa shongeke ukoze kamukuze kero mu kiruhura kamukuze kero mu isingiro kamukuze I mean mbara district gureta ekero mu ibanda ekero mu rwampara ekero ati ntunga mu bwegenda ekatwara cye cyambara district rwampara bwegenda ekatwara cye isingiro bwegenda ekatwara cye akiruhura bwegenda ekatwara cye kazo bwera gakiruhura ekatwara cye ecyamane kibaye batwara to butebe konka hateze district headquarters zize enyingi zona tizina administrative blocks iroko zahari ya rwampara bakombeka kare administrative block self contained buri kimwe cyo sinjiro mutayibona bona isinjiro bakombeka kare ekikutere mesaha kamukuzaba abantu abambara district kugenda bakaza bwizo bwera ayi government yagire ngo baze already birukodana batunga sente zo kombeka cyo baki hata hano kushabira minister Baramu na minister na Mary mwero mwizire because president njako bana gerera tibidi imwe babasindika harika huba omusija naba yatuhire ebyo kukozesa ito tubura kubikozesa
mwini nishaba minister Baramu na minister Name muchikore kiriya in fact tubendomanya ngo ntiza gukorwa effective this new financial year abantu bambara district bagende bazikamukuze manye ibintu baza kubiheza aho tutakabaza kutubuza abantu imene bazibwiza wera tubakombekire kweza bagende bazibwiza wera biryo bimara bapangise income bagitwera bwiza wera nitoka takakasigira at least kachebeze na town karaka waha bakuma karo abakuriya bareka kugera bata abo kuba ningira babintu bahuza niyo ngo teka wakireba akataka karoho minister achikore kiriya ahandike baraha aba bantu barakamukuzi bagende bazibwiza bwera batware ntunguka bwiza bwera workshops zibwiza bwera nitwa homestay to managing ibintu byito abo kuba barito ko wanogamba to kubasa ku managinga ekintu ekyo takowuninga you cannot ito baturekere ibintu byito na technical staff bo bagende baze district yabayi babahire bwiza bwera icyo nanyenda kuchikora kiriya nishaba minister Baramu abukuba ruyari tukumanya ko mukozi kandi na president akatugambira uriyo mukozi w'amani mwe ntantwashaba ngo banze mbara district obanze tusotingira abantu aba bagende bagarike bwiza bwera ibi bintu bitakahwiro manya hariho no barita demand note aba district abo bakarita demand note mu office yo no baje office ya president ngo bizire kubanja rent yaje ikizimbe kakibica echa central government iyo no chubanjuta kandi bakabya mugabe wakireba akingwe ndakweruka ina cyo n'cyakaruruka LC1 binkarga handa kigambe Bright yagira ngo abantu batakagendera batera abantu najya batera abantu apana ubwo ndi wono pro bamutera batimuka ikatararebere primary zanyu kamutara zikoze tutubindi gutegereza no NRM secretary yetekateka sento mu karuruka LC1 ka primaries Bright no kimanya umwambiri tugusa no kimanya tukatuyine Vincent ogu turi mu karuruko tukorondera ba flag bearers obuto bantoronda flag bearers ba NRM ba LC1 tukamakinga sure ngogu cyamanogu abiri nakora endaganisha tu akaziherezo muntu ubwo tukamakinga sure ngo twamwihama hat or NRM flag bearers ba LC1 nabar green they are dressed in white and black and yellow definitely so ntubashaba abantu aheroko akaruru kariyone kabinda twenda mu independent twatshaba konka of course umuntu ayino bwabe kwesimba konka twabintu shaba ngo akaruru tukahereze all NRM flag bearers habukuba obutegecho bwona no butandikira LC1 webali mnongo honorable Vincent we forward yakube udakasha program untakishira we forward waza ahintu cha parastatus za government ninga si ministries nitwetenga kugeraho more of the technocrats nashoti abokuteko mu nkore ibintu ya government amwe nabace ubone cyo kurebera nka government mbajaro ketingire sente ubwiri bwo kuzikoresha ushanga sente zaguma account bazigaranye aho tugira ngo abakozi mbabara bace because ni base kushanga sente bakureba financial year KG20 ukwamusha kibanza cyo kwamushanjo ibintu tandikese onosha aro districts mwaza kura history zigarire sente if you can make a lot of research hatu tugira ntoyebuza abo kutomu nkora program zitu za government no babi abo kora mirimo ya hanse no babi government kan yohereza abantu mirimo kukore sente zo abwenchi no mwikiriza sente zigaruka mu central government so mwe naho no tutantu tugamba corruption aro corruption yo bugara umbakozi bitu ba government abakunda kugwezegera bakabara kumanya ngo sente za government zino kozesibwa aho nyo umuntu wahansi nkanye na nimo kutureba obuherezo bwa government ringase umugato bwa government twatariyaho konga ntuvunana aba bakozi aba bitu ba district n'amagombora n'ahandi ushanga ngo sente za government ziza urgutu turushazurwe zigakazigaruka mu sitara cya government mwasho ntuvunana president nari ntuvunana imwe abako muteko mu nkore program zitu za government aha district na mu state councils mwene cyo nayo neshonga nkuru ni corruption yo bunafu azana into enda kujurwana zinyo kora tuje mu necishanja no slip
okubyama amurwa wa government nabwo no corruption then nani za way forward akaroro kitu ka NRM ka araza akaroro kitu ka SC1 of course turiyo mu NRM government nyuma y'isango yo eri kuza kutwara imyaka ingahi eta mwe mutajwanzya kureta mu biriye binde byoko independent yes ino bugabe tubine mu parliament abe bina fine bino bugabe tubine mu parliament konka cyashiga LC1 mureke mutambure na NRM yanyu kuba niyo sibuko yumwa kujya mu kujwanza NRM na nebindi bintu dena cyaraho umujoro muzu icyo kureba nese za PDM haturiyo tuziteka miliyoni 200 hateka shango opposition naho ebintu ya government akabitera ikono iyo chairman C1 chairman C2 kuza kwabisa abantu bitu bahanze abo program bitu za government icyo no bawetera ikono nayo no corruption so orebe ngo ibintu ya government biza seru amurka sente zitu za PDM zemyoga za barokete za zombantu kwa kasanga hori yari kutera system ateje nkora nimbi ma government nimbi ogogwe nabatakuza kubahereza ibintu byo kurungi ejo rasho muno kucuma so muronde faraga bears bito baratubine aba NRM actually na naba hero C2 nabo bururu nabo bine by'abakazi ekayone uniform ya NRM because nizo offices iri kuza kurabira then cyamwe runde baza program bitantu gamba section yenguzi tine n'umuntu omwa kujukunda nanga kujukunda abo nabara kugiriya kongana abo tubimukire nza kubakwata deka buri umuntu wenda abe patriot mureke tuyena tube patriotic tukundi hangari yitkusinge kindi because turuho abuja mu Ugandero kandi abo turuho abuja mu Ugandero busingi kandi Uganda na yeruho kuja ngo turuho ubwo tugeherezo mushoro na support mwe tujukunde obero mu Uganda yarugaho niyo notaro kandi ni warugaho mu Uganda ne yasharuka so mwende katugume tu united tugire deliverance emwe yo kwegita kure ngo twarwanise kintu kibi ekikwasa kuba damaging society yitu kandi bone necho kwasankireta entangombi mu service delivery then waza ka leadership eje aroko government ababitu warunzire ba councillors nabona nabandi bahabura abantu aho kubana oreba umdewaza program turi mu season yo mushana abantu abinente abo inamatungo barimba gafura mbarondaho kugarisiza ahabwe nshonga yo mushana environmental crisis of course turaho ni kwa season konka abantu binje bagenda ba dependingira climate East African climate tonto watu in season yenjura abantu boneza gwenjura kansenzura kiko basa kuvura ntetenga bembezi bitu ababyo buhingisa nabandi bahabura abantu ngo abo tunjirente at least jiraho subsidy y'ebinyansi ebo wakubasa kuhinga okabika itweta silage okabika hansi kuriya obwire ngo umushara gwatera ureka kurwana no kufura amatungo obo nicyo kurisa amatungo gawe umwanyo kuko abantu bitu capacity mbabagine amataka go kwinga byanse bimbabaginde kuko kwaburwa cyukirinko cyo kore cyo mwana bonda bimikiro kwingo mwana abuko baba habwirwe barebere urunje bwo mwana so mwana nende na nembuze nacha batunji mureke tumanye okubasa kubike byo kuriya byentezo na mnono njoro yaba negwa deno mushano mtu bukoze se tureke kufura amatungo na nango nabahingi bamanyu kwarara bamanyu kore ibintu byo kuranga babika mbashangira imishiri yabo ubutaterwa direct hit yo mushana so no mutoka za program waza ka science kace ubwo mushano go rukureba wazo mu history ninga so mu science kace yo mushana gukabe no gutera mu nongense gikonkana gutambirwa icererezi cyo kwezi okwezi uko rukureba no kuta protect ingirense ubomba jang kurga hansa kuza kwezi no kutwara almost 6 days mu kizunjiriza konka kurga hansa kuza hizoba no tware myaka mukaga mu kizunjiriza 6 years iriye ne kunga mukaga konka 6 years so ecererezi kizoba okwiza kuterense munonga cyanyuma sangu nano kwezi nabo okukwasire kwaroha so umuchana nguraba munonga kukwitinga hansi kugira science so mwene evyo imwe abahingi bere ngutwete bakazemberejo climate empinda hinuka yizoba nenga ya season turengu ni turede kuranga to defending ebihingwa byito n'amatungo omuteza program mbende Kenya nkanje reko raguza kunga tuka mu mwirwaro ngapapa street n'uburyo nkazo mu street nayo torora nazo mu butare nazo mu zahandi we nayo torora ngweno akwanga nango cyo kushagara loka karabara bamukaceka hat Kenya itakeri habo obutweke 15 arigana ni yuri kuhingaho ikintu kikakwetaba
umuzungu seta elaborant itaka yoro kubaza kwinga kintu kikakweta itobucweka mu Uganda itaka riyo horo kute kintu kikakweta ba no bucweka kinana mushanja arigana nikimaza nguto twine capacity yo kurebera Kenya emiruni nkikumi umuto umuri kurya batayindi kugambira kora nurya hari ubutunguru n'uruka Kenya hari emondi nizuruka Kenya emondi nizuruka Kenya hari emiyembe nizuruka Kenya watermelon nizuruka Tanzania hariyo emiyembe emicungwa je bakweta ya orange mihanga bakushaka kubari batira ubujenya abujenya ejo niruka South Africa na Egypt omuteza program Egypt ne yamizo mu Uganda ninge tokusimanya River Nile niyo kweza mizi Egypt konga abantu batukamizi mazimani tuze kwakira emicungwa nzo kwakira apples ado apple ngutembere ya 15 tekuma ko mwachimanyira hataho kinshasha obushaza kana bagambira ngo bushaza just tukutwara yo bright ko takwibwamba nariyo no problem mu bingambira nyowe ndeka kushobora nyonyine munywano wanje obushaza no problem nyonyine munywano wanje aine contract yo kutwara avocado Dubai Monsiyon urorebi nyine munywano wanje aine contract yo kutwara avocado Dubai niba mwenda kontina ishatu za avocado every week tazine nazya Kenya azitwara mu Uganda muzine omuri barara inoro kumanyira oyine kontina za avocado no runda umuri barara nabuza bangambiri nakuza hashi avocado kontina kasi nizezo konga kuza kuzirunda ezindi tiza hashi avocado niyo kumarubwire buringwe tasiskire yes. So in other words, tujye mpaka ebituron tukamba tujye mpaka tugisha ibintu cya movement tugisha ibintu cya nupuno tugira ngo abakutwerembera mu by'ubuhinji batamamani umukwinga kwitu because Uganda backbone yayo no buhinji no burisi nko kumutira mano mu mati waraninga gamba mayanyo tinga gamba eri improved nko kumutira mano mu mate mukata mu factories kakwesa bakota value addition hati mute na mano mu by'ubuhinji ushange twine byoma bya muhogo twine incentives twine loans z'abantu hadi jo mu government by the way for some of the things you don't know government kwa sente za busha zitari magogo ne yazite ko mu banka ngo abarisa n'abahinji baziyemo cyo mu mutakimanya free interest waruga ukazo mu private bank no ziyemo no post bank azo konka problem y'inkufa budgetira kwa kuruzungu mbenyine eka 50 zitaka wanyizereza ngo beno hinge bicori aha eka 50 ine cyapa wajenda ngobo no hinga ubutunguru ninge bitoke ha eka 50 hatinjira yo tumutantari eka 5 at least 5 acres because there is nobody who is qualifying for this money now this money batire bakande batamu specific crops maize batamu specific ngaburtoche tibabatire hati batama binyasi ngwaro hinge binyasi because target ibenda ngo abantu abana amafamu mahango batware sentezo ngwaba no hinge binyasi ngwiwe ne bakwe sente za busha zitari mu maguru ibinyasi just ibinyasi urukwinge bitoke tibamufaho urukwinga butunguru tibamufaho urukwinga bagira ngo urukwinge binyasi ngo ruyaza mu banka y'imeseze za free why they are targeting a certain group abina mataka muhango hat government any government should be seen government shimikwana erebwa eri kuyamba umuntu wahanze ngo arukeyo abeje konka twakwa to muntu ire eka 50 ari kwinge binyazo kamwese star magoba rero orukuza orukushubura ebinde bintu ukamuta magoba ga 40% cash for it ga 30% for eka mod for eka mod no za kurya rone kabandi kiti parish development mod at least parish development mod ni mugira ngo mutatemo 3% not so that's 3% per annum not so I think so million mwe no tamushirinje emitwaro mukaga that is 6% per annum umwaka gone hapana is can't be 0.6 per annum ninga per annum umwaka gone hapana emitwaro mukaga di 0.6 okay I was maybe na shumiri ber tukshe kwa million mwana otamu emitwaro mukaga yes in my calculation ni 6% per annum in my calculation now hadi katujire
umuntu wa parish development model kutumye puno wa mujyango ata amagoba rero wakwato mugiga urukinge binyasi mazima oine famu ainete magananga ibajya ngo gutara amagoba gona icyo kinshasha hakwa irwaro ni gombe kwa esente zo mu mushoro twira ntwatira agasente byumira tokora kubasa koga private wing omworo takwaza kunukamo private wing government hospital ekombe ko senzo mu mushoro koga she bright bingana iwo togire na Europe manyanyo we kashi no I am not saying ngo private hospital tishimukurgo nyoko ndabenyire sente zanje wazaru tugusa ndikwendera nyoko ndabenyire sente zanje harutina abantu bamane bubwenje bitushime ko nemidara batankira marwaro gabo nk'abantu buntu nduganze kuraguzayo wagereba kagakana nibindi konga nazo mu irwa government twena tumentwingana tishime kuzo mu government ngashanga me private pharmacy ore president na handike baroha ati pharmacy je yagira omisho gamurago hospital ahitaka byamurago ekaza heta eje bla trojirebere tishime kuzo mu government ngashanga ngwiwo rwo mworo ngoza nikinshasha mazima nyenda twaraga tugende wajya ngo bero yo mu rufaro umukazi namara kuzara within 20 minutes bamushoboza bamuteka hero habo kube bitana byo kuzararaho nibiki nango bamutira hero cyabaho word yo kumutama bakaba banagahera aho hato bakatocha tundwara itundwara haro nakeje tundwara tekacheka information kachomo ebintebyo umupolisi urukwemera bose urukwemera bajya uri umuntu mukuru wora hendre program obwira tuburu obwira tuburu obwira cyo rugamba wazo mu barracks z'aba police zona nabwo tari yambara yonga okoro umupolisi ukora kurara umupolisi ukora kurara n'abana bamukaga umupolisi ukareba ukora kubyama umupolisi ukorara hero atkumbire mutubeko tutandikire nagura no toba no rebenso ushobeko so ejo nayo ni corruption habwa kino kwata member parliament ukama miliyoni 5 ngagure moto ko kutamburiramo rero kare mukombe cyo umupolisi ejo kurara 300 bozo member parliament RCC so mwana oburbengu zo mu Uganda yabare mwame yo ikiriza abantu batureba ngo mwa chairman FCC wanyacenyi mwame Wednesday yanatureba na speaker na kanso yeye abantu banyakayejo abantu b'umucujungu ba brokers bakaboye nabandi bari turebera umucujungu aho nabara musya kandi amagaraganje mwana munsi cya message ngarigata ati niyo nicara kiramo porampora ndwara atanayisa nganye nemushanjwe ati ishatu zakizira ati nyinina kandi nazo ndiyamibazi ndiyo nimira mpora zezinde abana bakandi omushango bakandi ko mahurire ngwezo tuzukucera yabara mwamero tugusa mwe ninyenda kusima abatureba n'abaturana na Fero Panels bagenze banje na management ya TV West Visual Group mwe isi